abalayan. Ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso ingdan agmay-maysa, abalayan, abalayan. Di kanto kag maum-uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at kay ngaranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, isuti dungdungwek, tinartari patok, tinartaraken ko, ninabayag at tempo. Ibitin mo buk, dagitoy abukbukel, nagsabong nagbunga, pangludat aga diwara. Si mangpet kang diag ko, siyak kay linipat mo, ay pa'y gasat, ay pa'y gasat, nakeltay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, tuy pusok analda. Ayan mo asa nga, agong krad kamampay, taliw-liwa eman, tuy pusok alalda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Tari gagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan kirituem na. Denggem anong anyan anak wang taskan, matuyugoy rikunak, nuisemot may matanga. Riyat tuok, tuy pusuket maawan, sikawan sa bali, ngayon nagpagraywan. Di mo kunay nga tuy, ayat mangin pulbo, siksikat, pagduyusan day tuy riknakin puso. Ayat ko alapatek, ag nanayon ingat tanim, sa alabareng-bareng natalingin. Sa pulen, adayuda pa'y lang kanyak anakin. Siyak tay kunang mabingag pa'y laing sumapol kat sa bali, laing ka ayaten. Nuni ayat isap sa pule, adayula unay ngembuk tigutek. Tano siyak tay kunam ay di ka, dua-dua entas sikan tulay, pinag ay ayaten. Among manong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tano puro sa Madina pa'y oras, makeltay asagot ket man nasanas. Amok adi tay kayar arigam, tas may sa asabong aka babangwan.
Ingkan puro sen kada ito'y dagunak yataywanag su adi malasanas. Indengam man uimnas kainga kadmang rikna kadagitoy ngaun unoy kenka agumaw gawawa amwem ngatuy ayat rimusin gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna apay apay day talakin agmayin tasmang dua-dua wenno impagarum sa arab rabaken ka san biagku unasen dayta dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang tiagaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok kibiyag ket malipat siput kibis yating nagaya daytoy alubong anyan asanta man apag bugar arong sas mangtadresa to'y kararungan sikaken siyak inta aging nayak day tatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siyak ket aging nayak. Ragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay palagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siyak ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagay amin akakapsat nga adat ito'y yagya ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakabsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak liwliwadi agresat ragsak ading tumarsak.
mas kasugatan. Malagip ko para sugi unay abanang kanayan. Liwag sibo, tarangkas mo, tapno di magkantay ni ayan. Tasikagin karika buong day, to'y biyang inganat, angis ko day magsad. Umay ka niyan, umay ka, kadilan kadikol mo, dangay sikat gamit ko. Titag-tagahin ko, tanagan mo, at gusto'y bibig ko. Nanipot pa'y nagsaratan, nalulag mo, puso ket kararuhan, ket limosing,
napintas ka lagta. Isut ken umisen ka, adalaket ka ipapanan na. Kas mula ko na, ibalog na kadagita, imakit na namin ta. Kasan na yata na itong luma. Uy luyain, pagkabog lang usal dato'y niya. Ada agay ayam, ajak mawatan dito'y ring na. Kas pula kayat, umalay habayak sa dagsadagket at papasak. Nyag na ilo, itaan pa. Turay na niya, ang postura ti aramidek na pintas kalata. At misut ken umisen ka, at lalakit ka ipapalan na. Kas mula ko na, ibalog na kadagita, imagek na namin ta. Rasan na yan ate kong tuma. When nagkasatak, naandaan at di kayan ayan. Napintas na lailo, nuagayat ket na putno. Uray numan-manod, isasarungkar ko. Awanting na sasao, lubi mailiwag biyag ko.
ninamnamatan kat sabali ngayat sabali akari namnamae asisyan lat ay ayate insukat na kun batang medla mulengre tinakas ang unay nga inagpanunte nangisukat ang kanyang saan ang manake Tila nga napupugi at metlae Mairusog mo man tay ginadil nga ayate Di nagbabarawin iti nasarita Di mo ngamin amo pilyan kayan ayat Napalangwad naluko ka katultulan Rapit-rapitem ubun-ubunen ti agayan Jagla pinagbati dagiti damdama Nga adun ti pasadas mo panggit kenyi ayan Kunang nga ta nasaktan unay dagduruna Jag maanusan tay babae ang kinuran Babalawin iti nasalita Di mo ngamin amo pilyan kayan ayan Napalangwat nalukuga ang katultulan Rapit-rapiten ubun-ubunet ti agayan Jagla pinagpati dagiti damdama Nga dun ti pasadas mo pangyat kini ayan Unang ngatan nasaktan unay dagduruna Jag maanusan tay babae ang kinuran
ida madadana padibin napintas mo kendayan. Awan sa bali dito'y puso yung dilakit siksika. Awan sa bali nga ipatpate siksika laeng. Awan sa bali aragraksa asimang bay to'y biyak mo siksikati unonoy ko karayo to'y puso. Sabay kumata manayon di kastoy alin dahilo panagpin na teken panagbinong mo panagmay sa itidwa puso sa gibuni ayan panatari pato. Sa gibuli ayan at panaganap non pintas nuwat na talent-talent panagpinpin natin. Sabay kumata manayon di kastoy alin dahilo panagpin na teken panagbinong mo panagmay sa itidwa puso sa gibuni ayan panatari pato. Sa gibuni ayan at panaganap non pintas nuwat na talent-talent panagpinpin natin. Samit ni ageng tijak malipatan tauray numalmal dayang mabawasan na ito'y rinang samit ni ageng isut ka darepepe. Mapukaw kunto man amin anapatek agpati dito'y lagip di samit ni agek kaisut kapagkan kenliliwat uray rawan katena. Umanayan biyak ko, aliw-liwato'y puso, samit ni agek mo. Lakas man lata ka mangiparparik na ngiparpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan harigat, di ang babatubat. Matukay ni karayo sa mitagek di malagip ko. Samit ni agek tijak malipatan
susok samit ni agek mo. Takas man lataka mangiparparik na ngempar mata. Tas ko'y gayam ni ayat nalakaan harigan di ang mabatuban. Matukay ni karayo samit agek ti malagip ko. May sarabi iya nagparpar mata, may salagawan tinagparang kanya. Bilang panunod ko tinabaybayan kada kitidildilaw nga imapay. Puno ani ayat isugat na marnoy kadagiti bitbitwen na imapay. Tanusong ken nilagip isudat kapat